Yes, nkuzaniye ikibanza cyiza ahangaha i Gahanga kuri Master Steel neza hirya yaho ku Kagari, ubuso 400 R1 miliyoni 40 zawe ukegukana kino kibanza. Ndagira ngo nkubwire iyi ni imari nziza ivumbutse ahantu heza hafite view nziza hagaragara neza. Waba wishimiye iki kibanza? Reka nkwereke. Ku ruhande rwa ruguru gikora ku muhanda umwe utambika, ku ruhande rwo hirya kigakora ku muhanda wo hepfo manuka, hepfo yacyo kikakora ku wundi muhanda. Bivuze iki? Gikora ku mihanda igeze kuri 3. Nguku uko giteye kunguku kigaragara uko kizitiye, twabashije kukizitira. Ku ruhande rwa ruguru ni kuriya, ku ruhande rwo hepfo nuko nguku giteye. Ubuso 400 kuri miliyoni zawe 40 ahanga kuri Master Steel R1. Iyi ngiyi ni imari nziza ivumbutse. Ndagira ngo nkumenyesha ano makuru atagucika yuko ari imari nziza nawe itagucika. Nguru ruhande rwa ruguru ndakwereka umuhanda wo ruguru n'uwo hirya n'uwo hepfo nuko nguko kizitiye. Neighborhood, see the neighborhood. Giteye neza, kirasa neza kuri miliyoni zawe 40. We are standing here at Gahanga Master Steel.